ukuthi bathi ungabelethele ekhaya kuyahlupha so ngahamba ngambelethele esibhedlela ekliniki eBalanda Clinic ngo-2008. Bathi kuyahlupha ngoba kwesisikhathi kuyasalela ezinye izinto esiswini kugcine sebehlupheka ekhaya kumele wena uhambe esibhedlela. Ukubelethela ekhaya siyaqonqosela sibili ukuthi awu-right. Kodwa ngephutha elaba khona kimi elokuthi imali ngaswela imali yikho okwenza ukuthi ngibelethele ekhaya. For kvinderne i landsbyerne i Zimbabwes Bubi-distrikt har der altid manglet sundheds- og fødeklinikker. Mange kvinder har, som Musa Moyo, måtte rejse langt for at finde en fødeklinik, og da sådan en rejse kan være uoverkommelig i kort tid før fødsel, og samtidig være for dyr til at rejsen er mulig, er mange kvinder, som Mpofu Delamini, nødt til at føde deres børn hjemme, uden lægehjælp og under dårlige hygiejniske forhold. En konsekvens ved de store afstande og det mangelfulde sundhedsvæsen i Zimbabwe er en forhøjet børnedødelighed. Alt for mange børn mister livet, før det overhovedet er begyndt. Fredag den 3. august åbnede en ny klinik i Kenilworth i Zimbabwe. Og mere end 2.000 kvinder som Musa og Mpofu i de lokale landsbyer kan fremover føde under mere sikre rammer tættere på deres hjem. We want to greet you all and welcome you to the official opening of Kenilworth Clinic. I årevis har de lokale beboere i regionen kæmpet for at få en fødeklinik. Viljen har været der, men der har ikke været penge til at forvandle et halvfærdigt hus til en funktionel fødeklinik. Efter indsamlingen den 30. januar gik Adra ind i projektet, og i fremtiden kan lokalsamfundet i Kenilworth selv drive den fødselsklinik, de i mange år har drømt om. We promise them that we will take care of the facilities which have been donated to us. We will really do to the best. As an MP, a member of parliament of the area, I would make it a point to assist in making sure that the facility is handled properly for the benefit of future generations of this community. For at nå ud til så mange kvinder og familier som muligt, er der blevet uddannet 41 lokale sundhedshjælpere, der på cykel besøger de lokale landsbyer og hjælper kvinder med deres graviditet eller nyfødte barn. Tilbage på klinikken kan Sapiwe Mwale blive den første, der bringer et barn til verden på den nye klinik. I'm here because my days, I've got some few days to deliver my baby. Udover klinikkens primære opgave med at hjælpe de lokale kvinder med fødsler, vil de omkringliggende landsbyer for første gang få adgang til et apotek. Og når der kommer strøm til klinikken, kan børn fra landsbyerne blive vaccineret. The future of this clinic is very good. And it's good because the community itself identified the need. And they have mobilized themselves to ensure that this clinic continues to be functional. What we want to see is every woman who is of childbearing age accessing health care. We want to see every child who is born getting immunization and on time before we have any outbreaks. We would like to see the elderly people being able to also access care. So the future of this clinic is to fully service this community so that nobody will die of things that can be prevented, like maternal deaths. Tilbage i Kenya er